Turi kuwa kane tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu, turi mu mujyi wa Mexique kuri stade bita Estadio Azteca. Aha niyo stade igiye kuberaho umukino w'amateka ufungura irushanwa rikomeye kurenza ayandi yose ku isi mu mupira w'amaguru, iyo bita FIFA World Cup. Ni umukino ugiye guhuza igihugu cya Mexique ndetse na Afurika y'Epfo. Aha n'urugendo tugiye kubajyanamo kuva kuri iyi tariki ya 11 Kanama kugeza tariki ya 19 Kanama. Aha ni mu mikino irenga 104 ibihugu byaturutse imihanda yose bizaba bihatanira mu bihugu bitatu bitandukanye: Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique ndetse na Canada. Aha hazaca uwambaye ninde uzakijyana. Nge bahaye ikaze, nitwa Jonathan, ngo tubatembereze tubabwire imuzi n'umuzingo iki gikombe cy'isi gihize ibindi muri uyu mwaka kigiye kuzitabirwa n'ibihugu bigera kuri 48 ndetse kikanakurikiranwa ku isi yose na za miliyari menshi z'abantu bazaza hano. Igikombe cy'isi kizabera mu mijyi 16 yose ndetse namwe muzakirebera kuri televiziyo. Tubahaye ikaze. Iyi ni isi y'ubumenyi, gusa tubibutse ko gukanda subscribe ari inkunga ikomeye. Niba uri umukunzi w'umupira w'amaguru, tera agatebe tuganire ku gikombe cy'isi cyo muri uyu mwaka wa 2026 kizabera mu bihugu bitatu bitandukanye: Leta Zunze Ubumwe za Amerika, USA, Mexique ndetse na Canada. Nje nitwa Jonathan, ni ku isi y'ubumenyi. Bahaye ikaze, ndacyabaha ikaze. Mu mateka y'uruhago ku isi, nta rushanwa rirenze ubunini n'icyubahiro igikombe cy'isi gitegurwa na FIFA Football International Federation and Association. Buri myaka ine ibihugu byo mu migabane yose bihurira mu marushanwa ahuza abafana babarirwa muri za miliyari bitabiriye ndetse baje kureba iki gikombe cy'isi. Muri uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2026 hateganyijwe igikombe cy'isi kidasanzwe kizabamo imikino myinshi, impinduka nyinshi kurusha ibindi bikombe byose by'isi byabayeho. Iri ni irushanwa rizabera mu bihugu bitatu bitandukanye icyarimwe, rikazitabirwa n'amakipe menshi kurusha mbere kandi rikaba ritegerejwe n'abakunzi benshi ku isi. Muri iki kiganiro tugiye kubavira imuzi n'umuzingo ko iki gikombe cy'isi kizaba giteye kuva twinjiranye kuri stade kugeza dusoza. Igikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 2026 kizabera mu bihugu bitatu byo ku mugabane wa Amerika: Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Mexique. Nibwo bwa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi irushanwa rizabera mu bihugu bitatu bitandukanye icyarimwe. Iki kizakinirwa mu mijyi irenga 16 niyo izakira iyi mikino, aho imyinshi izabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umukino wa nyuma uteganyijwe kuzabera mu mujyi wa New York. Barifite amakipe ane, amakipe menshi azabona amahirwe yo kwitabira. Izi mpinduka zatumye ibihugu byinshi byo muri Afurika, Aziya ndetse n'andi mahanga bigira amahirwe yo gukina igikombe cy'isi ku nshuro ya mbere, ndetse ari na byinshi. Ni impinduka igamije gutuma ruhago igera ku bantu benshi ndetse n'irushanwa rikagumya kurushaho kwiyongera ndetse no kwaguka. Mu gikombe cy'isi cyo muri uyu mwaka wa 2026 umugabane wa Afurika uzabona imyanya myinshi kurusha mbere. Afurika izahagararirwa n'ibihugu 9 aho mbere byari 5 gusa. Ibi bivuze ko ibihugu bindi 4 biziyongeramo muri Afurika bigahagararira uyu mugabane. Ibi bituma ibihugu byinshi byo muri Afurika bigira icyizere cyo kuzitabirira irushanwa rikomeye. Abakunzi ba ruhago muri Afurika biteze kubona amakipe yabo arushaho kwitwara neza kandi agahangana n'ibihugu bikomeye cyane ku isi mu mupira w'amaguru. Ubundi se mbere ko tugera muri uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2026 igikombe cy'isi gifite ayahe mateka? Ubundi igikombe cy'isi cyatangiye mu mwaka wa 1930 gitangirizwa mu gihugu cya Uruguay. Kuva icyo gihe cyabaye irushanwa rikomeye kurusha ayandi yose ku isi. Ibihugu byinshi bigitwara, ariko Brazil niyo ifite iki gikombe inshuro nyinshi. Mu mwaka wa 2022 ubwira irushanwa riheruka kuba, igikombe cy'isi cyegukanywe na Argentine ku mukino wa nyuma wabaye umukino umwe w'amateka ukomeye cyane mu mateka y'uruhago, aho ikipe ya Argentine yatsindaga ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ibi bituma mu mwaka wa 2026 itegerejwe cyane kuko buri gihugu cyose cyifuza kwandika amateka mashya muri rino rushanwa. Gusa ubundi se iki gikombe gifite ubuhe busobanuro, yaba ku bakinnyi, ku bihugu ndetse no guhesha ishema ibihugu byabo? Igikombe cy'isi si umukino gusa, ni igikorwa gihuriza hamwe abantu b'ingeri zitandukanye, ibihugu, imico ndetse n'indimi nyinshi zitandukanye. Mu gihe igikombe cy'isi ubundi mu kibuga, dore ko iki gikombe cy'isi kizaba giteye
Iki gikombe cy'isi cyo muri uyu mwaka wa 2026 kizabera mu bihugu bitatu: Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, New York, tariki ya 19 Nyakanga muri uyu mwaka turimo 2026. Iyi ni imwe muri stade nini cyane ku isi kandi izakira umukino usoza iri rushanwa rikomeye kurenza iyindi. Dore uko amatsinda ateye nuko imikino izagenda iba. Muri uyu mwaka amakipe azaba ari 48, azagabanywa mu matsinda 12. Buri tsinda rigira amakipe 4. Amakipe abiri ya mbere muri buri tsinda azakomeza, hakiyongeraho n'andi makipe 8 y'amahirwe yo kuzegukana n'iki ngiki. Gusa hari na benshi bibaza niba Cristiano Ronaldo ndetse na Lionel Messi rurangiranwa mu isi y'umupira y'ubu ngubu niba bazabasha kwitabira iki gikombe. Dore ibyo twabivugaho, abakunzi ba ruhago benshi bibaza niba Lionel Messi na Cristiano Ronaldo bazitabira igikombe cy'isi cyo muri mwaka wa 2026. Messi azaba afite imyaka 39 mu gihe Ronaldo azaba afite imyaka 41. Amahirwe arahari ariko si menshi kuko bizaterwa n'imbaraga zabo n'imyitwarire yabo muri icyo gihe. Nibaramuka bakinywe bizaba ari amahirwe akomeye ndetse bizaba ari n'amateka akomeye ku bakunzi ba ruhago bihebeye aya makipe. Gusa abasesenguzi benshi bemeza ko amakipe afite amahirwe menshi kurusha andi yo kugitwara ari Argentine, Ubufaransa, Brazil, Ubwongereza ndetse na Espagne. Argentine ifite icyizere kuko yatwaye igikombe giheruka, mu gihe Ubufaransa na Brazil byo bifite amakipe akomeye afite abakinnyi bakinira ku rwego rukomeye ku mugabane w'Uburayi ndetse no mu yandi mashampiyona akomeye ku isi. Ariko amateka y'igikombe cy'isi agaragaza ko nta na rimwe biba byoroshye kumenya uzagitwara. Usibye amakipe yamenyekanye n'andi akiri muri playoff, gusa amatsinda yo azaba ari muri kino gikombe cy'isi yamaze kumenyekana. Group A izaba igizwe n'ikipe ya Mexique na South Africa bizatangira bikina umukino wa mbere kuri tariki ya 11 z'uku kwezi kwa gatandatu. Gusa muri rino tsinda azaba harimo na South Korea ndetse n'indi kipe imwe ikiri muri playoff. Group B ariryo tsinda rya kabiri rizaba ririmo Canada, ikipe ikiri muri playoff, Qatar ndetse na Switzerland. Group C ariryo tsinda rya gatatu rizaba ririmo Brazil, Morocco, Haiti ndetse na Scotland. Group D ariryo tsinda rya kane rizaba ririmo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo iri mu bihugu bizakira rino rushanwa: Paraguay, Australia ndetse n'indi Japan, ikipe ikiri muri playoff ndetse na Tunisia. Group G ariryo tsinda rya karindwi rizaba ririmo Ububiligi, Egypt, Iran ndetse na New Zealand. Group H ndetse na Uruguay. Group E ariryo tsinda rya 9 rizaba ririmo Ubufaransa, Senegal, ikipe ikiri muri playoff ndetse na Norway ariyo Norvège. Group G ariryo tsinda rya 10 rizaba ririmo Argentine iheruka gutwara igikombe cy'isi giheruka, ririmo Portugal ya Cristiano Ronaldo, ikipe ikiri muri playoff, Uzbekistan na Colombia. Group L ariryo tsinda rya nyuma rizaba ririmo Ubwongereza, Croatia, Ghana ndetse na Panama. Ese wowe uzaba uri nyuma y'irihe tsinda? Gusa bibutse ko amakipe uko ari 48 azitabira iki gikombe cy'isi cyo muri uyu mwaka wa 2026 FIFA World Cup kizabera mu mijyi 16 iri mu bihugu bya Canada, Mexico. Imikino n'amastade muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imikino izabera mu mujyi wa Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area ndetse na Seattle. Muri Mexique izabera Guadalajara, Mexico City na Montreal. Muri Canada uzabera Toronto ndetse na Vancouver. Iby'ingenzi ugomba kumenya kuri rino rushanwa: amakipe azaba ari 48 ku nshuro ya mbere, yiyongera ko ava kuri 32, hakazakinwa imikino 109. Umukino wo gutangiza uzabera kuri Stade Azteca, Mexico City. Umukino wa nyuma uzabera Stade MetLife Eastern, Rutherford, New Jersey. Naho umujyi wa Dallas uzakira imikino 9, akaba ari nawo umujyi uzakinirwamo imikino myinshi kurusha indi mijyi yose izakira irushanwa. Irushanwa rizatangira amatsinda group stage agizwe n'amakipe 12, buri tsinda ririmo amakipe 4. Gusa aya makipe akiri muri playoff aracyakomeje imikino ya nyuma yo gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi cya 2026. Aha ku mugabane w'Uburayi amakipe akiri muri aya marushanwa harimo Ubutaliyani, Bosnia Herzegovina, Sweden, Pologne, Kosovo, Turkiya, Slovenia ndetse na Denmark. Ndetse hari andi makipe agihuze akiri mu mikino y'imigabane harimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, North Macedonia, North Ireland, Ukraine ndetse n'andi menshi. Nubwo nukuvuga ko amakipe azatsinda imikino ya nyuma iteganyijwe tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu ndetse n'itariki ya 2 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka turimo 2026, niyo azahita abona imyanya ya nyuma yo kwitabira igikombe cy'isi kizabera muri Qatar, Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
dore amafaranga ndetse n'ibihembo bizahabwa amakipe yitabira iki gikombe cy'isi. Amakipe ava imihanda yose y'isi ahura mu rugamba rukomeye, buri imwe ifite miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika. Ikipe izaba ya kabiri ihabwa miliyoni 33 z'amadolari y'Amerika. Ikipe izaba ya gatatu 29 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya mafaranga agaragaza ko umupira w'amaguru atari siporo gusa, ni urwego rukomeye rw'ubukungu ku makipe. Si icyubahiro gusa kiri ku murongo, ahubwo ni amahirwe yo guteza imbere ibihugu bya abo abakinnyi ndetse n'inzego zose zijyanye na siporo. Buri kipe izarangiza itsinda igasohoka mu itsinda, ni ukuvuga amakipe 38 azahabwa miliyoni 11 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakipe asoza ku myanya 17 kugeza kuri 32 azahabwa miliyoni 11 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Na groupe stage exist amakipe 33 muri 48 amakipe asezererwa mu matsinda kuva ku mwanya 33 kugeza kuri 48. Dore imbonerahamwe ibigaragaza neza ikagaragaza isaranganywa ry'amafaranga y'ibihembo mu gikombe cy'isi cyo muri mwaka 2020-2026. Abatwaye igikombe Champions bahabwa miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika. Ababaye aba kabiri Runners bahabwa miliyoni 33 z'Amerika. Umwanya wa gatatu ahabwa miliyoni 29 z'amadolari y'Amerika. Umwanya wa kane ahabwa miliyoni 27 z'amadolari y'Amerika. Abageze muri kimwe cya kane n'ikipe 8 zahabwa miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika. Abageze muri kimwe cya 8 ubwo ni ikipe 9 kugeza kuri 16 zahabwa miliyoni 15 z'amadolari y'Amerika. Abageze muri kimwe cya 16 amakipe 32 ahabwa miliyoni 11 z'amadolari y'Amerika. Abasezereye mu matsinda ubwo ni amakipe 48 ahabwa miliyoni 9 z'amadolari y'Amerika. Ikindi cy'ingenzi, buri kipe mu makipe 48 azitabira iri rushanwa azahabwa miliyoni 1.5 z'amadolari y'Amerika yo kwitegura. Ibi bisobanuye ko niyo ikipe yasezererwa kare mu matsinda izatahana amafaranga yose hamwe angana na miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika. Muri uyu mwaka w'2020-2026 isi yose izongera guhura mu byishimo byinshi bya ruhago. Ibihugu bitandukanye bizakira irushanwa, amakipe 48 azarushanwa, abafana miliyari bazakurikirana rino rushanwa. Igikombe cy'isi cyo muri uyu mwaka w'2020-2026 nikizaba irushanwa gusa, ahubwo kizaba amateka mashya ku isi yose. Nimuzacikwe, igikombe cy'isi cya 2026 kiraje. Aha ni ku isi y'ubumenyi. Nawe ntuzabure gukanda subscribe. Nitwa Jonathan, tuzasubire mu bindi biganiro.